twongeye kubaha ikaze nanone bakunzi ku Mashya TV. Muri aka kanya reka tubabwire ko Minisiteri y'Umutekano muri Nigeria yatangaje ko imfungwa zigera kuri 600 zatorotse gereza ya Abuja. Iyi minisiteri yavuze ko hagana saa 4 z'ijoro kuwa kabiri aribwo muri gereza humvikanye urusaku rw'amasasu y'inyeshyamba zigendera ku mahame ya Islam. Izo nyeshyamba bivugwa ko arizo zatumye izo mfungwa zitoroka kuko zasenye urukuta rw'igipangu cya gereza, imfungwa zikabona uko zitoroka. Leta ya Nigeria yatangaje ko abasaga 300 batorotse bafashwe, abandi bakigarura nyuma yo gutangiza ibikorwa byo kubahiga. Izo nyeshyamba kandi zasize zishe umurinzi umwe wa gereza. Mu gihe izo nyeshyamba zagabaga igitero kuri gereza, ni nacyo gihe abantu bitwaje intwaro bategaga imodoka zishinzwe gutegura uruzinduko rwa Perezida Muhammadu Buhari mu ntara ya Katsina iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Hashize iminsi muri Nigeria imfungwa zitoroka gereza ku bwinshi nyuma y'ibitero by'inyeshyamba bigabwa kuri za gereza. African News yatangaje ko guhera mu 2017 hamaze gutoroka imfungwa 2400, naho mu mwaka wa 2020 wonyine imfungwa 2500 zaratorotse. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.